share and cram sama in the brogo no hoya brother bia o share you Kumase abua kwa kropon hoya Friday ene de mpai bokase no bomode na fo kadani bisuko di for bana na so dan ka sie wonzongo no bomode na fo kadani bi na bra ene mpai bone mo den pa mpai bo chinchinchi mpai bo e bo na Awurade kasa na Awurade chiri tu na Awurade chira kwanchere manyame ma ei odo fofo ni behwa de mpai ya pa mu mpai ni enne ye betena se ne abompai ya wada wo chi na me adoma cancel 9 o'clock 12 na ma sorry last week ni ba be brebe si e chire ya na ma bre na wo twene nyina me nam saa and se me tena se 9 na by 12 o se me so na me ko prepare me ho pepe bibi kakra na nyame adoma Friday masade ato so ntimi sira wo be ba cancel na 9 pepe na wo ho no by 12 ma sorry o ba be si e chire ko fofu kono woni Kumase by enti ye sira mo Obeba no abantam 9 na to no be do take it. Meba betena se ma hwe nyame ma 2 hours. I was sorry. Na me san ko prepare se me san de Kumase. Kumase ebu akwa Friday pian pai bokase dro kropon run about. Also kwa sorry junction. Aso dan ke sie kwa ho pe me signboard ni si wo. Wuramu bra. A sha so dan ni na grass. Wuramu bra. Me hia odi fo honhom ma me awieye bremu. Onyame de me bubu edwiri esi. Odofo to me sa fro ba gogo. Pa sia da ya no ntin service. Wunia sori bia ko bra betwe udin suma Awurade ma wo krawate anadwi na me da ho na me dwindwindwindwi ne mabu na Awurade ma me message ne powerful message anu de pan na me di brenya me ma me ba ha chapa te ne ma prepare kasa powerful message ene na me di brenya nyina e free yenye wo studio ha e be sinya me ma wo tie ye fa be number ntudwa obi ba no ayira kwan ya fa number ntudwa na 0249 327785 0249 327785 059 554 5561 059 554 5561 me number no fa na frame bo modern abura social media handle no bo Prophetess Faustina Ochi mami TikTok Facebook YouTube ko bo na hwem commercial e gugu ko hwe di ye niam kesi asafo Awurade ye o share no like bo modern ko share na like mami na follow me Awurade shira no ka ho abuchire so ya nyame adom last stop nyame adom ya sorry ni so bi ho enye yize enti ne ho so e Sunday anajo ne ya sorry ni ani wo mo zoom no ye gina so den ye pompa ye gidigidi enyam pai bokito ya me ye djuma nkom shadan sia kese na piepie so enti no mo free mu si ya no be hwe honhom mame o ko hwe mi social media handle na o mo free mu si ya no mo ba be hwe Prophetess Faustina Ochi nyuma pa Awurade nam ne so ayama wo nti bo modie na ni mi hia men tutu ni ama nhyada mekọ metwen ema so esem bebi but so me bi yi ho no e wiase ni na de do nyene twam o se do obeye do Onyankopọ pe se ni pa no betena hoda Richard from number to jam pe yi hia ni 0249 327785 0249 327785 059 554 5561 059 554 5561 Awurade nhyira no ka ho no tene nche no mie kwan ma ho ene na medwindwe bibe hu anano Friday to Saturday Sunday ayi bi akokọ so akokọ dwe no eni padromo a ebegu kunu hotel nyina ye ma na ba ko bi mi nkrofo bi free US omo free koma ba ye ntom free US buy ntom ba ye ni bi ntom ba me chen wasore ho na omo ni mi di nkomo kakra na se nipa no wa ya abobra akotena US acha wo di US akwaniaba wo di nipa pi atutu akwan wo bo nipa bebre na medwedwe ho na mesa kade wa ye pa de wo sanke ye pasa asibi ni yesi dan kama e wo fie na nka ye de ni tina nanso Bible se etwa se nipa wo preko na ni wo akyate mu wo enti ye de akwansie ye wo poni nyina mu no wa na fie wa na ne manhye ni bi kasa kase no wa na bim
ojani nyina hokɔ na Sunday ni ye party menkrofo didi ye na mebusa ne ho sɛ wɔno wɔdidi ana party ne course no odibi etwa so woni pa dwane gye ne kra nkwa etwa so woni pa hwehwɛ Awurade akyi kwan die nipa wo bia opene so ma ne dɔ so ma no bibia ni wiase bɛka nipa nsɛm die bɛka nipa nsɛm ɛyɛ nkwa ɛne Awurade a ɛne nyamesom pa the member ne back was odifo matena US acha papa yi ba ene masua ne ma bebre ti we mu nyina bekɔ akɔwia da kama na msi ai o passport no so US visa bobo mu nyina obi avi fa to kwa bia bɛka de wo bi presa bosum bia mewura so malam bia mewura so konfo bia mekoso odofo bibia ni wo bɛka ni pansam wo wiase ti aba no din de bra bi baba na kola bi na aba na nyame di adum na dum wo no mo de ye adwuma aye ye bra mu adwuma me ya no ma ba be take seat no no mo so mo kanyame adwiri kire nyame ma no mo so bubu wo mo dwiri adanse enkrofo bonifo e wo so di adanse wo mo mani afra ni ti no mo so di adanse na madwuma no mawie makonya ne yi mafiri so na obi na abetena so adesama wu ana sa metiase na nso ahoɔden ni hɔ mentimi nyasa na na meyɛ ne biem ɔsenkafo sɛ bibia wɔ ne de ne mmerɛ sɛ ne pa sum nyame ya wonya dwebɔ nyame ya sum no ne ya sum ne life mu tama ya pene ya kwa sorry wo hyɛ buma ni chie magyan ina mi wo ya metia me magyan asuafo mikrofo bi sorry sa sorry no Richard the quotation ma me na Yesu bu so mo sɛ mikrofo ni bi kwa mo so bɛkɔ bia na Yesu Kristo kra no wa force ni pastor wo nya dai wo mo nso no wa pɛgya wa force ni pastor yɛ dai stomo me na di bachi eti abra wo kɔto akwa ne wo subra no ho no abra no mo hwɛ mpra ko no badanfo no sa ne ade awie yɛ no akwa ne sɛ Yesu aka me nya ka me di wachi aso dia wa ya ma me basa no yɛ dai akwa kyerɛ ba bus basa me di wachi a wo se basa me di wachi na me som wo wa se kɔ afa ko kyerɛ busiafo nsɛnkyɛn na wa ya ma wo me di machi hallelujah amen nya me som ya big opportunity ɛyɛ akwanya kɛseɛ Seta hu se agame so ya kwanya nti o ma ye kɔ ni janjan o ma ye wura so dem wo janjan ye ti won so da ye so abosom ye ti won so da ye bru nua ye ti won so ye na abosom so ye ti won so na ye no monsa ye ti won so na ye jinkrofo kun ye ti won so na ye bru adwaman ye ti won so na ye wale mienu ye ti won so na ye gun krofo aware ye ti won so na ye niama ense fata se be ya akwanya na ye nya e be ye kwa obi timi nya kwanya be ye kwa obi timi nya kwanya be mfa so ama so eno na obonsa baba wura so de ma ye saa ena metu nyame mafo me da sa wo sum nyame na wa hwe so ansum nyame ye magya iwe ya ti wiabɔ me mmepa wo kyɛw kwa me mepa wo kyɛw da ɛyɛ wo kwagye wo adwuma na wo ye ti sa wo se wo nya jai wo bi wo kyerɛ paso wo ye bɛka kasoma kyɛ megya wo ebisa wo medical kyerɛ wo ma wate aseɛ wo se wo nya store wo nya me mfa so bia mu ma wo mfa emefa nyame me mfa so ma afa no kora wo mpɛ obi wani mu opeso ofanyame obi wani mu opeso oja abone ya obi wani mu opeso oja ansanom meja ho na makwa enti ye kira mana mamu nyina enti ye nenam radio TV TikTok Facebook babia abrochire branch babia ye rewra ye dinyame asem rewra ebi no monte ye ebi no nyate no mba sachira ebi no monte no mba fawrade ebi no monte no mba mo homene so na wa wotimu no so won sachira won te ye wati bi waka mo ba me a kwa Pisa Yesu kanu cha quotation mame. Yohane asempatinsi anchichemu abiesi anso. John chapter 6 verse 67. Atifi asem say Petro epai mu kae. Na Yesu si dumienu no so say, "Mo so mo pese mo kobia na." Na Simon Petro buase ne say Awurade, "Wan kyɛn na ye bɛkɔ." Asuafo ni bi san say, Yesu ebedi na timi ye nya hwe. Hallelujah. Amen. Ano mo tefa baabi. Ana Petro bɛka kyɛ Yesu asuafo ni bi asan. Was it today? Monso so bako bia na won say Yesu anti won mo anko pa won mo say ada na mo sign na mo stories me pa ma stories
hello Hi. enti Peter say yesu krofo ni bia sa wo senti di ai enti mu so so mo be ko bia mo nkokora da nyame somo na ye wo kwaje ho adwuma enti owo na ya nkrankran enti kwaje no so ya nkrankran sade owo ni ye wanwan no da no da kam ya nkam ye nu mo fa ni pa me nu mo antra fa ko ye de da obia wona sori dem ye de da obia wona mpaso ye ma obia na daka ye twa obia mena ma no ye twa daka na mo tententi afo mu nyina wu Na bio. Echi se enkwagye no eye ankrankran Amen. wo bia to wu bra bia obia Yakopon amra na soma no obi wu awia obi wu anajo obi wu anopa obi accident obi yarea obi wei ana akukumo mu nyina ana yabusia na kam nyina bom se na be yi wo mu nyina na so wo da bi obi awu ye e wo bra bi obi ababo ye e wo ba bi obi akọ e wo niam obi abaye ye anampa no da so no ba bi a wo akọ no e kire se e wo se nipa dwane fawrade Amen. Sumunyami mawukra Sumunyami mawukra Anopa sumunyami mawukro Sumunyami Mawukra. Atemoda wa mawo Wonipa wo beye denia Sumunyame mawukra Amen. edi bu nguma asori dan be na wudi wo mu na wudi na wo mu no eye janjan ena de na ase asori chini pa gum no ndo ba sori eti asori ko ni biala kana ko so wo mu a omo be ye ofuso na edai ama o se be ye akwasi ada nipa dom be be me ye sika na mimi odi for Faustina de se wan sum nyame yi a na udi na nkomoma na ya ka ho asam no udi ni wo mbasa de a there's no way se ba be yes ofuso na edai e de ama ho efri se e twase udi no kura wo awrade mu wo nyame sum na wo se demu Amen. e wo se wo sum awrade Amen. en na papa no wo kwa wo chia brochi mamba bia en na wo jani nyina ho akwa na ho megie adafo ebia na menu mi enu kura no enkrapa ne na akopem ble yamfu bi da nansu ye wakwanya na wase ya kira sorry de na ya de suma awrade Amen. abra ne duro kwasi ala duro ne ya de tia ayi ababo ya mu kwafuo ne ya de tibia ba ne ya no monsa na ya de pama ne ya de tidala ne ya de win na mo ne nsa ebra wase ya de sumu nyame no ya restimra ni nyina wa wiase ya restimra ni nyina mabonsam ya restimra ni nyina mama ya restimra ni nyina mansano odofo jana je wo krankwa jani ano pai na je wo krankwa enra no obi da ho 2 weeks time no be from da ho ni 2 weeks no be from da ho fridge ni yayi ni pade ni pa gum yayi ni pade ni pa gum yayi ni pade ni pa gum enti o kire bi bedu no na wo so da ho. Amen. Hallelujah. Amen. We did the prophetess Faustina watch you. Gana je wo krankwa ebra wonya de kopema ebra wonya de wo djuma no nya sa bra ne fa som nyame wate Amen. nya sa bra ne fa som nyame menu anom mema mo som awrade ma me ma si wo mo som awrade wo be biala som awrade ye ma nya me som ne som bo ma nya me som ne wo hio ma nya me som ne som bo we did the prophetess Faustina watch and to kwaje shada and to kwaje shada and kwaje yan to shada etu obi wu awia na obi awu anajo se sa ma ti ko obi awu hospital ba e mo be na we be say wu awimro obi be wu anadi de so obi be wu eni pe wu to sam from moa eni pa ti ku say pre e dia na kasa kire wo sa se de dia na kasa kire wo eni na ma ye na se kasa na de fu gukura yi mu a kire be so be ye fu da ha wo kire be so be ye fu da ha ya be fra wo sa ade no sei adofo ye nwane na ye nye kra nkwa wate Amen. ye nwane ne nhwe awrade a kire kwa wate Amen. yakoko mu nyina guada katia ni mu na dia na asi wada katia na chi wonyiru jo ayi no mo kodidi amane ade se no mo kobo no asase no ne asama de wona yi obi man yo ya wo hin wo ya wo bia wo kontra sama de just wa ko na ko to sa no ja waba
etwase ebusa ne kwa so No. what be tro bi obi asa so sa kwa wan be me bi obi po be tro bi dem bla opa de wa ha obebusa no enti onyino bi ebebusa omu nyina ba ko se butaya be na de mo ba sama do ha bula na mo ti wiase bu tietie fam ada no be sada kamna mu butaya be na de mo ba ye mo bofo na ode mo kwa de mo som no mo bofo no mo di na chi wo bra be na ni padua mo de ko bo ye e wona wo be yi nsam na no enti bra na de ko bo ye no sadi etie biala wo be yi ano Amen. sani etie biala ensa no be yi ano Amen. sani etie biala adwama ma no be yi ano sani etie biala abosom sam no be yi ano sani etie biala dia boria no be yi ano ye be busa ye be busa asasi wo wura ewiase wo wura ye nwane na ye ni ye kra kwa Amen. nyamesom pa eye nyamesom pa eye aya hu ye ya kase so ye wade so be di awurade achi yira o be yira o be hia wo betimi ahwe niam pi wo betimi ahwe ni monyam wo betimi ahwe yedie wo betimi ahwe ni gia wo betimi ahwe bibia wo betimi ahwe busua nyina wo time be bre baba wo so na se wo gina na se wo kodia Kristo be ma wo se mo akwapa no kwafo wadi kakra mu no kra Amen. suma brade wote Amen. Johnny free boni biala woni mu wa sori a wo ma te kono mo nsa esia bia nsori dan wo wa mfa anopa nsori bebre eye mo ni devotion omo ya no pasori nenso sori free person wuridi apetashi ba wo kotwa bi wo twa sori dan wasia akowura apetashi ba ya peti ni bru wo kwabro asa ukidi wo kwabro asa ni pedua no wo kwabro asa ni pedua na nyankopon de ya dai e de ma wo no Samne wa fadrobi wo pete awo bodiam odi bi ya wadim Kristo ehihya Amen. anopa Kristo frowate anopa Yesu frowate anopa Nyankopon frowate tebia bia wadru mu wa kwanya wa mu asate ko to mu mu nya kwanya bie wa mu asade ya mu ajo madakatia wa mu aisha mu na watweda be yi no wa mu ya be yi wa mu no wa mu do ba kwanya nyina sai na no pa be bia wo gira bia la mesu se gira wa Kristo frow prophet Faustina what is some kan che say Yesu frow Onyankopon di fo se kan che say Yesu do Yesu se bra nyame se bra wakwa insani bra ojama mani bra adutu ni bra manso ni bra Kristo frow Amen. we did the prophetess Faustina och enche be ma yetiefo abam Richard from the number to German 0249 327785 0249 327785 059 554 5561 059 554 5561 Adofo see Yesu frawo ewiase ni wo wate enipa na ewu se brom sam from mo ochina beko enkwawurade ni Nyankopon enkwawurade ni Nyankopon Jesus. bisa wiase nyina ye ne dia eti wono ne nkwawura Jesus. osawo nkwa mo enipa bi antimi ntwa so da Bigger. se wo so nkwa ni mo enipa bi antimi nti nkwa ne so odofo biana na che wo kra nkwa wate Amen. hwehwurade achi kwan suma wurade yi dasa bua baji wada katia no dasa bua baji o mochire number no bra wo ho ase ade bia wo ya bra wo ho ase nya ho bra se kakra wate Amen. na wo ti wada katia no wano be katum wo dwa no hanta ni nyina be kwakwa wie wo mochire dwane ante fa ni pan ko ba bia Bigger. ya mra ya ho ase ni afanya me sompa ya mra ya ho ase na ya nwane free boni bia ya wo mu Amen. na ya nyi sabadi ya no ya ho anu wa Kristo so mu asole anya cha me da me nkwa ma so da me nkwa wan ya kwa de kwa to kwalese anya so de fo na di ukwa boso so na ko ba fali a scanner ya de ma boso no ya de ma boso no
enya ni ba na die na da na kwa so no koto kwa ofre na se so fo dia na to na wo kasa na so kasa me ko bosoro so ya je ni 10 million mi twa nkoko twa nyan no enyan no bosoro no ansa bosoro we wo dwa na muda wansa bosoro we akoko na muda akọ no so nka potri o mo pa yi o fi akoko wansa bosoro akoko sere mo we da eso twa akoko wo bosoro fie wo twa nyan wo bosoro fie eni pa da twa na awie sikala de ko bosoro so mo na adie enti so be to ofre me nyame anya bone na ya munya sa munya sa ya ko so me ko to ko la sinya so fo ni na adie nya so fo na dia mo ka se ko bosoro so da ni bia na sikala so bosoro fo na ya dai enti ya mo ka no ya framani ti niam be sim ko dia wo kwan ani ya dia to ma jin ani ya dia to ma kuma so ani ya prepare me se buku dia hye sa ana mo ready ana mo refi nya me sompa me did the prophetess Faustina watch sa mo kase ko so dan ko to wo friend nya so fo na didi na dia be de be ya aya ka bosom dia no so ka ho na ye hu sa bosom bia ye sini se na tie bi so no aja kokko se na we ya wusu wa wansa boso ya siri seti on eni akosa henensa eni koda te wona na awie omo de bom kwai eduru wo kota kokko pa de komom no mukuno ni ase amfa me nsa na kum nwan ni ade ni wi a eni me no ko gina ko sto no ko gina efi na da be yem kwai no mo awi a efi akokko no ano so ya mon ka na munya sa na ya print nyankopɔ de ama makuta amu wo mu stories e wo mu nyansa sua na so ma boso so ko de woni wo nyansa sua every say ayam nkwaje na hinta mo ayam nkwaje na hinta mo ayam nkwaje o se na me dia nkwaje na hinta nyansafo na me ya kire nkoko a anyansafo no nkwaje na hinta o mo me did the prophetess Faustina watch it and na mania bre papa and na mania bre papa to say ni pa jolly the crowd to say ni pa jolly the crowd e wo say ni pa sum nyame wa mirikatu mu e wo say ni pa sum nyame wa hobrasia mu e wo say ni pa sum nyame e wa kokrodro mu e wo say ni pa sum nyame wa nam yemu e was the best of Yame. I will a trinimu. I will bremu a bra. That is soon. Amen. 0249 327785 0249 327785 059 554 5561 059 554 5561